lima taf'al hadha, kuki ukora ibi, kuki uhagarara ugasara qiyamul layl mpaka ibirenge byawe bikabyimba. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, kandi Allah yaragusezeranyije imbabazi ku makosa yawe yose uko yabameze kose. Rasul aramubwira ngo afala akuna abdan shakura, yewe Aisha, none se ntabwo wifuza ko naba umugaragu wa Allah ushima? Man sama ramadan thumma atba'u sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr, uzasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ntabwo byakwitwa ko wasibye Ramadan ufite iminsi wishe, tugiye byitwa ngo kwezi ntabwo uri mu basibye ukwezi kuzuye kwitwa Ramadan. Urabanza kuzuza uko kwezi nyine kwitwa Ramadan, bikitwa ko wagusibye kuzuye, hanyuma ukabona kwinjira mu bwirwa muri hadith. Biremewe uwasibiye iminsi ya sita min Shawwal, iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, biremewe gushyiraho niya ku bari basanzwe basiba ku wa mbere no ku wa kane, ugashyiraho niya ebyiri. Kuba wasibye iyi minsi ya 6 ugashyiraho na niya yuko ku wa mbere nyine hageze, ukabihuriza ku gikorwa kimwe, niya ebyiri ku gikorwa kimwe, nabyo biremewe ku bantu basanzwe basiba ku wa mbere ndetse no ku wa kane. Ariko kuwishura, nongera mbisubiremo, ntabwo we uko kwishura ko yabihurizaho indi niya y'ikindi gikorwa cya 6 Shawwal. Hayat Hijab Shop tubafitiye imyenda myiza ihebuje, yaba iy'abagabo, iy'abagore ndetse n'iy'abana. Hari kandi sandali nziza zo kwambara ku makanzu y'abagabo, inkweto z'abagore ndetse n'amasakoshi meza cyane. Akarusho rero tubafitiye imibavu myiza cyane ituruka mu gihugu cya Arabia Saudite. Umva inkuru nziza rero, dufite ubuhanga bwo kukuvangira imibavu, uwisize agahumura neza, uciyeho agakebuka. Nyaruka uhahe uberwe, duherereye Gikondo Nyenyeri kuri Merezi ya 2. Duhamagare kuri 078 04 37 063. Turakwakira na yombi. Berwa na Hayat Hijab Shop, ujyane n'igihe. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة وبني الإسلام، لقد من الله علينا بنعم كثيرة. الله سبحانه وتعالى دهن رجاه إنما نينشز تبارك وإسلام، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله من القرآن نتبقى ريوكو إنما ذكرتكو نينشي كوريو مشاتكو زبارورة نمغا زبارورة ومزيرانجز نينشي. الله سبحانه وتعالى إنما يدوها يبفرني وإسلام إن الإنسان لظلوم كفار. نوغو سمينا دمو يانغا كوميزا كيغو ميركا كوري الله سبحانه وتعالى no kunyuranya n'umurongo we. Ariko burya Allah subhanahu wa ta'ala abaduhundagajeho byinshi byiza, aramutse abikubye burya ntabwo kubaho kwacu byakunda bavani wa Islam. Wa min ni'amillahi alayna, no mu nema Allah subhanahu wa ta'ala duhaye wa Islam khassa by'umwihariko kubera duhaye guhuza n'igisibo cyo kwezi kwa Ramadan, shahrullahi, ukwezi kwa Allah tabaraka wa ta'ala guhambaye haya bemeramana. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye Qur'an, ukwezi Allah subhanahu wa ta'ala yashizemo ibyiza byinshi bitagira uko bingana. Wa min a'zamiha wa ajalliha, no mu byiza Allah subhanahu wa ta'ala bihambaye yashize mu kwezi kwa Ramadan harimo ijoro rya Laylatul Qadr, rira joro ry'ubugabe. Uwahuza naryo ibyo yakoramo byiza byose imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala yandikirwa yuko amaze amezi 1000 icyo kiza gikora. Allahu akbar. Fa'ala kulli hal, ririya nijoro rihambaye Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje ibyiza byaryo. Ibyo byose biboneka mu kwezi kwa Ramadan. Allah radushoboje kwezi kwa Ramadan duhuza nako, fa samahu man sama, uwagusibye yaragusibye, wa khasira man khasir, nuwahomze arahomba wal iyad billah. فها نحن الآن dore kuri umunsi nanone Allah subhanahu wa ta'ala arongera dushoboje nyuma yo gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, yongeye kuduha andi mahirwe yo guhuza n'ukwezi kwa Shawwal, ariko kwezi kuza nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Allah rasul sallallahu alayhi wasallam yanagaragaje yuko uku kwezi kwa Shawwal ibyiza bigikomeje, ko harimo iminsi uwayisiba
nyuma y'ukwezi kwa Ramadhan akayisiba muri uku kwezi kwa Shawwal, uwo nguwo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yandikirwa akanahembwa nkaho amaze umwaka wose asibye. Allahu akbar. Man yutiqu dhalika? Ninde muri two washobora kumara umwaka wose asibye amanwa yose y'Islam? Hatta Daud alayhi salam, n'intumwa y'Imana Daud alayhi salam, Rasul yaravuze ngo afdalu siyami, igisibo cyiza kuruta ibindi bisibo ni siyamu Daud. Ni igisibo cyakozwe n'intumwa y'Imana Daud alayhi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Daud yasibaga umunsi umwe, ejo akarya, ejo bundi akongera agasiba, ejo bundi akongera akarya, gutyo gutyo ila akhiri hayati, kugeza ku herezo ry'ubuzima bwe. Rasul aravuga ngo iki gisibo Daud yakoze nicyo gisibo cyiza, ariko nawe ntabwo yigeze asiba umwaka wose bihoraho bikurikirana. Barakallahu fikum. Rero uku kwezi kwa Shawwal ibyiza biracyakomeje na nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Rasul sallallahu alayhi wasallam jaa fi hadith Abi Ayyub al-Ansari, byaje muri hadith y'umusahaba bita Abu Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Uyu musahaba aravuga yuko anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, yuko intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ngo man sama Ramadana, uzasiba ukwezi kwa Ramadan, uzasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, hanyuma uko kwezi kwa Ramadan akagukurikiza cyangwa se akaguherekeza asiba iminsi itandatu yo mu kwezi kwa Shawwal. Shawwal ni izina ry'ukwezi gukurikira Ramadan. Ramadan irangiye ukwezi gukurikiraho bakwita Shawwal. Ngo uzasiba Ramadan, hanyuma iyo Ramadan ye hamwe no kuyisiba rwose mu kwezi kwa Shawwal agakurikizaho gusiba iminsi itandatu, kana ka siyami dahri, ngo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yandikirwa nkaho amaze umwaka wose asibye. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Man yutiqu dhalika minna, muri twe ninde washobora gusiba umwaka wose adahagaze? Umwaka ukarangira adahagaze, man yutiqu dhalika, ninde wabishobora muri twe? Ariko gusiba kwawe iminsi itandatu yo muri uku kwezi kwa Shawwal nyuma y'uko umaze gusiba Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim, Allah we mugira neza, Ar-Rahim, Allah nyirimpuwe subhanahu wa ta'ala, ngo ahita kwandikira, ahita guha ibihembo bingana nk'uwasibye umwaka wose adasiba. Umwaka wose ugashira kuva mu kwa mbere mu kwezi kwa Muharram kuzageza mu kwezi kwa Dhulhijja, Allah itakwandikira ko umaze nk'uwasibye ayo mezi yose umwaka wose. Lekef impamvu ni iyihe? nuko Allah subhanahu wa ta'ala yagaragaje yuko man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Burya twe mu dini w'Islam iyo ukoze icyiza kimwe Allah subhanahu wa ta'ala yagiye kuguhemba, ntabwo kikwandikira nk'icyiza kimwe, ahubwo gukubira inshuro 10, ahera ku 10 kuzamura subhanahu wa ta'ala. muri aya Allah bigaragaje man jaa bil hasana falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Iyo ukoze ikibi bacyandika ari kimwe gusa, ntabwo Allah kidubura ngagikube, ahubwo cyandikwa ari kimwe cyo nkacyo gusa. Ariko wakora icyiza subhanallah, Allah kukubarira kuri cyo cyiza ntabwo kibara nka kimwe, ahera ku 10 kuzamura subhanahu wa ta'ala. Walihadha ulama bamenye baravuze bati ni naryo banga riri muri hadith Rasul kuvuga ngo usibye ukwezi kwa Ramadan agakurikizaho n'ira minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal yo guherekeza, Allah mwandikira nkaho amaze umwaka wose asibye. Kuba ko gusiba iminsi 30 y'ukwezi kwa Ramadan cyangwa se gusiba ukwezi kwa Ramadan kwagira iminsi 20 cyangwa se kwagira iminsi 30, Allah subhanahu wa ta'ala akwandikira nkaho bihwanye n'amezi 10. Wasiba iyi minsi 6 bikaba bihwanye n'iminsi 60, yani ubwo ivunjemo amezi angahe? 2. Ubwo aya mezi 2, naam, iyi minsi 6 ivunjemo amezi 2, naam, iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal ivunjemo amezi 2, naam, aya mezi 2 tuyongeye kuri cya gisibo cyawe cy'ukwezi kwa Ramadan gihwanye imbere ya Allah nkaho wasibye amezi 10,
ubwo bihita bihinduka amezi 12. ari naho mpamvu Rasul yaravuze ngo kana kasuyami dahari, usibye Ramadhan akayirangiza agaherekeza afunga iminsi 6, Allah ahita vivura akamwandikira yuko ameze nkaho yamaze umwaka wose asibye. Allahu akbar. Murebe muweza Allah subhanahu wa ta'ala, murebe ingabire ze kuri twe bavandimwe b'Islam. Falimadha naghfal, kuki tuzuwara, kuki benshi barangara kandi imiryango y'ijuru ifunguye imbere yacu tubireba. La hawla wala quwwata illa billah. Fa ala kulli hal bavandimwe b'Islam, aya nandi mahirwe dukomeje gufatirana, na mahirwe ntagereranwa dukwiye gufatirana tukareka kurangara. Wallahi la tadiri, ntabwo ubizi ko umwaka utaha Allah azongera kuguha amahirwe yo kuba mu bazahuza n'ibi bihe byiza nk'ibi ngibi. Kam minan nasi, bangaye mu bantu kanu ma'ana, bari kumwe natwe mu mwaka washize. Ubwo mu mwaka washize twari mu kwezi kwa Shawwal nk'uku nabo baragusibye nk'uko natwe tugiye gusiba cyangwa se turi gusiba. Ariko Allah subhanahu wa ta'ala yagennye yuko uyu mwaka batongera guhuza n'uku kwezi. Halat bainahum wa baina hadha ash-shahr al-maniyya, urupfu rwaritambitse hagati yabo no gusiba uku kwezi, bihinduka ko bitagishobotse kubera urupfu nyine ruraza rugatwara abantu. Weho angana gushoboje uku kwezi uhuje na kote n'abavandimwe b'Islam, sumhu, gusibe ukomeze ufatirana ya mahirwe, kuko mwaka utaha ntabwo uzi ko nta sezerano ufitanye na Allah subhanahu wa ta'ala yuko uzongera guhuza n'aya mezi cyangwa se n'ibihe byiza nk'ibi ngibi bavandimwe b'Islam. wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah ni uduhamagarira muri Qur'ani gutanguranwa no gusiganwa, dutangurana n'ibyiza bya Allah tabaraka wa ta'ala, dushaka imbabazi ze, aljanna, ijuru dushaka, turara rwa ntambi dusaba. Allah tabaraka wa ta'ala aduha ibikorwa byinshi byiza byo gukora kugira ngo turyinjiremo bitworoheye bavandimwe b'Islam. Muri byo harimo no guhuza no ku kwezi kwa Shawwal. Barakallahu fikum. Fastabiqul khairat. Allah muri Qur'an ati ngo mutanguranwe mu byiza, mukore icyiza cyose ushoboye gukora gikore, kuko sayati yawmun min al-ayyam, hari umwe mu munsi uzicuza uvuga uti ya laytani qaddamtu li hayati. Urakabona iyo nza kuba narakoze ntikoresheje nyifite ubuzima nkiri ku isi, nkiteganyiriza ubuzima nyakuri bwanjye ari bwo ku munsi w'imperuka. Burya al-hayatul haqiqa, ubuzima nyakuri tuzabamo, naam, nima ba'da al-maut, n'ubuzima tuzabamo nyuma y'urupfu. Ubuzima bwa hano kuri isi nubwo kanya gato bavandimwe b'Islam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Aywa, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ubuzima bw'isi n'ubuzima butaramba, n'ubuzima bwo kuryoshya igihe gito, ukaba uri muri ibi, ejo ukaba muri ibi, ariko igihe kikazagera ugapfa. Aho rero iyo upfuye ubugiye, nibwo buzima nyakuri bwawe ugiye kuzabamo. Walahada qala sha'ir, namamvaru umusizi wavuze ngo la dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa alladhi kana qabla al-maut yabniha. Aywa, burya ngo inzu nyakuri uzaturamo nyakuri nyuma y'ubuzima bwa hano kuri isi ni inzu uzabamo umunsi uzaba utakiri kuri iyi si, kandi nabwo kugira ngo igutunganikire bizashingira uko wayubatse ukiri ku isi. Inzu uzabamo nyuma y'ubuzima bwa hano kuri iyi si, aho kuyubaka ni hano kuri iyi si ugihumeka umwuka w'abazima. Naho nyuma yo gupfa biba byarangiye, ubwo nyine iyo wubatse ukiri muzima niyo uzabamo. Niba warubatse inzu y'akaruri, ubwo niyo uzabamo, bishingiye ku bikorwa byawe wakoze. Niba warubatse inzu nziza bishingiye ku byiza wakoraga, ubwo nyine nawe izakubera nziza, unayituremo unezerewe unaryohewe. Fa Allah fi hadhihi al-ayyam, mutinya Allah muri minsi, mufatirane ibi bihe, mwere gucika intege. Fastabiqul khairat, mufatirane, ejo n'ejo bundi utazicuza yawm al-qiyamah, kandi Allah araguha igihe cyo gukora ukarangara. Barakallahu fikum. Ntuzicuze, kandi Allah araguha igihe ukazubara ukarangara, ugahugira mutagufitiye akamaro, cyangwa se ugahugira mu kwirukanga inyuma y'iyi si y'akanya gato, ejo uzapfa ugasiga. Fa ala kulli hal, man sama ramadana
uzasiba ukwezi kwa Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal, hanyuma Ramadan akayiherekeza cyangwa se akayikurikiza ugusiba iminsi 6 iboneka mu kwezi kwa Shawwal, kana kasiyami dahri, uwo nguwo ahembwa imbere Allah subhanahu wa ta'ala nk'umaze umwaka asibye. muri buriya buryo nabasobanuriye, man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha, iyo ukoze icyiza kimwe Allah kibara akivunja inshuro 10. barakallahu fikum. hadha al-amru al-awwal, icyo ni cyambere. al-amru athani, cya kabiri navuga barakallahu fikum, burya gusiba iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal harimo uretse no kuba uri gufatira ni byiza, burya ni no gushimira Allah subhanahu wa ta'ala we ubara gushoboje gukora ibada yo gusiba ukwezi kwa Ramadan. burya unashimira Allah tabaraka wa ta'ala, kuko burya alhasanatu cyangwa se at-ta'a tunadi at-ta'a, burya iyo umuntu yakoze igikorwa cyiza ibada, burya ikizakwereka ko ibada yawe yakiriwe nuko inyuma y'uko ukoze iyo ibada uhita ukora ibindi byiza. buriya at-ta'a tunadi at-ta'a, iyo ukoze ibada mu bihembo Allah guhemba, akaba ari nayo dalili kwereka yuko ibada yawe Allah yemeye, nuko nyuma y'iyo ibada ukurikiza hindi ibada yindi. niba turangije Ramadan, burya mu byakwereka yuko Ramadan yawe kabisa ukitwara neza, kishobora no kuba igiye kuzamuka cyangwa se yarazamutse Allah yarayemeye, harimo no gukurikiza Ramadan ibikorwa byiza, muri byo harimo no gusiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal. barakallahu fikum. burya unashimiye Allah tabaraka wa ta'ala, niyo mpamvu Rasul sallallahu alaihi wasallam nawe yajyaga ashimira Allah sari za qiyamul layli hatta tatafattara qadamah, mpaka ibirenge bye bikabyimba. mpaka Aisha za kubaza Rasul aramubwira ati ya Rasulullah, yewe numwe ya Allah tabaraka wa ta'ala, lima taf'al hadha, kuki ukora ibi, kuki wahagarara ugasara qiyamul layli mpaka ibirenge byawe bikabyimba? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, kandi Allah yaragusezeranyije imbabazi ku makosa yawe yose uko yaba ameze kose. Rasul aramubwira ngo afala akuna abdan shakura, yewe Aisha, none se ntabwo wifuza ko naba umugaragu wa Allah ushima kuri iyo nema yampaye yo kuba arambabara ibyaha byanjye byose? bwo sinasari kugira ngo mushimirera. n'umuyisilamu ese ntiyasiba iminsi 6 ya Shawwali anashimira Allah tabaraka ta'ala we wamushoboje gusiba Ramadan akayirangiza, akaba anatimuhaye umwuka w'abazima, akaba ageze mu kwezi kwa Shawwal ari muzima? ibi nabyo byo no gushimira Allah tabaraka wa ta'ala. walihadha niyo mpamvu Allah muri Qur'an yaravuze ngo walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. burya Allah niyo mpamvu yatubwiye igihe Allah guhaye ibada kuyikora ukayitunganya, jya umushimira, uherekeza iyo ibada ukora ibindi byiza byinshi bigiye bitandukanye. mpamvu Allah yaratubwiye ati no ku munsi w'Eid igihe musiburutse mujye mutora takbira, musingize Allah tabaraka wa ta'ala, munamushimira ku ngabire yabahaye y'Ubuyisilamu ndetse no kuba murangije igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan muri bazima. fa ala kulli hal, gusiba iminsi 6 biri no mu gushimira Allah subhanahu wa ta'ala ku ngabire yaguhaye yo gusiba ukwezi kwa Ramadan, ndetse n'imbabazi Allah barashyizemo n'ibyiza byinshi biri mu kwezi kwa Ramadan. dusaba Allah yuko yadushyira muri babandi yakiriye ukwezi igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan n'ibyiza bakozemo, akana tubabarira ibyaha byacu subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. wa adhkur ba'd al-masail al-muhimma, ariko hagati nanone ntibyambuza kuba hari ibyo navuga muri bimwe bishingiye na zimwe muri masail benshi bibaza muri iki gisibo cy'ukwezi kwa muri bimwe mu Bayisilamu bibaza mu byerekeranye no gusiba iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal. المسألة الأولى, مسألة mbere navugaho, ese biremewe gusiba ukwezi iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal? biremewe kuyisiba umuntu agifite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan atarishyura? هذه هي المسألة الأولى, icyo cya mbere tugiye guheraho mu gusubiza. الجواب, igisubizo, اختلف العلماء في هذه المسألة, abantu nyine bavuze rumwe kuri iri hurizo. فقال بعضهم, bamwe mu bamenyi babona yuko byemewe gusiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, kabone nubwo waba ufite iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan, kubera ko iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadan uracyafite igihe kinini cyo kuzayishura, mu gihe iyi minsi 6 yo ikorwa mu kwezi kwa Shawwal konyine gusa. ubwo rero bakavuga bamwe mu bamenyi bati biremewe kuba wafatirana uku kwezi kwa Shawwal
usibamo iyi minsi 6 hanyuma indi wishe mbere nako indi wishe mu kwezi kwa Ramadhan ukazaba uyishura nyuma y'ukwezi kwa Shawwal kuko igihe kiba ari kinini ugifite umwanya. Waqala al-akharun abandi bamenye baravuze bati la oya uku gusiba iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal bishingira cyangwa se abahamagarwa muri iyi hadith ni babandi bujuje iminsi y'ukwezi kwa Ramadhan ku buryo nta munsi bagifite bishe mu kwezi kwa Ramadhan. Abo nibo bari guhamagarirwa gusiba iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal. Wa hadha huwa qawlu rajih insha Allah. Iyi nayo mvugo ifite imbaraga barakallahu fikum kuko hadith y'ubwa irabisobanura. Rasulu yaravuze ngo man sama Ramadana uzasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan wa shahru la yatajazza. Ukwezi murabizi kugira ngo kwitwe Ramadhan nuko nyine iminsi igomba kuba yuzuye kuko ukwezi nako kwicamo ibice. Barakallahu fikum. Bivuze ngo uri kuvugwa hangaha muri hadith nuwasibye nyine ukwezi kwitwa Ramadhan kujuje iminsi nyine kandi ntabwo byakwitwa ko wafunze Ramadhan yuzuye ugifitemo ibihanga imyenge utaraziba cyangwa se ugifitemo ibyuho utarapfuka. Ni naho mpamvu ulama yaquluna bamenye baravuga bati urabanza ukaziba ibyo byuho by'iminsi wisha muri Ramadhan ukabanza akaba ari uheraho mu kwishura. Wamara kuyishura icyo gihe noneho byitwa ngo winjiye mu muhamagaro w'abasibye Ramadhan yuzuye. Icyo gihe byitwa ngo noneho wasibye ukwezi kwitwa Ramadhan kuzuye. Ubwo winjiye muri hadith. Icyo ni cyambere man sama Ramadhan thumma atba'u 6 min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Uzasiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan ntabwo byakwitwa ko wasibye Ramadhan ufite iminsi wishe. Icyo gihe byitwa ngo ukwezi ntabwo uri mu basibye ukwezi kuzuye kwitwa Ramadhan. Urabanza ukuzuza uko kwezi nyine kwitwa Ramadhan bikitwa ko wagusibye kuzuye hanyuma ukabona kwinjira mu mabwirwa muri hadith. Rero ngo uzafunga iminsi 6 nyuma yuko asibye iminsi yuzuye kwezi kwa Ramadhan hanyuma iyo Ramadhan akayikurikizaho gusiba iminsi 6 mu kwezi kwa Shawwal wango niyo wandikirwa yuko amaze nk'umwaka asibye. Iyi ni mas'ala al-ula. Ikintu cya mbere ntabwo byemewe kumvuga ifite imbaraga insha Allah ntabwo byemewe guherekeza usiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal utarabanza kwishyura iminsi wishe mu kwezi kwa Ramadhan. Ibyo ngibyo nizere ko bisobanutse. Icyo cyari cya mbere. Al-amru thani icya kabiri barakallahu fikum ese gusiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal la budda min at-tatabu' ese ni ngombwa kuyisiba ikurikiranye cyangwa biremewe kuyisiba mufarraqa yani itatanye. Al-jawab igisubizo iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal laysa bi shartin ntabwo ari condition kuyisiba ikurikiranye. Biremewe kuyisiba ikurikiranye uhereye ku tariki ya 2 y'ukwezi kwa Shawwal kubera ko ku tariki ya 1 y'ukwezi kwa Shawwal biba ari ku munsi w'Eid kandi gusiba ku munsi w'Eid ni haram mu dini w'Islam. Nuwabikora abona icyaha. Gusiba ku munsi wa Eid al-Fitr na Eid al-Adha ni haram mu dini w'Islam. Nuwabikora yabona icyaha barakallahu fikum. Aywa iyo tuvuga gusiba iyi minsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal bitangirana no ku tariki ya 2 ku munsi wa 2 y'ukwezi kwa Shawwal. Biremewe rero guhera ku tariki ya 2 y'ukwezi kwa Shawwal gusiba iyi minsi 6 uyikurikiranyije. Nanone biranemewe kuyisiba iyi minsi 6 mufarraqa itatanye fakuba ukwezi kwa Shawwal kukirimo ugaharanira ko ukwezi kwa Shawwal kugomba kuzarangira iyo minsi 6 warayisibye. Barakallahu fikum. Amma nawo abantu basiba iminsi 5 cyangwa 4 mu kwezi kwa Shawwal mpaka bakarangara kugeza ubwo Shawwal ivuyemo iminsi 2 yaburagaho batayisibye. Fahaula abo ngabo ntabwo binjira muri hadithi y'abahembwa igihembo kimeze nkaho bamaze umwaka basibye. Kuko urumva ko iminsi 6 niyo condition. Uwafunga 4 cyangwa 5 cyangwa 3 ntabwo yinjira mu bafite ibihembo by'iyi hadithi iri kuvugaho Islam. Ubwo gusiba kwe arabihemberwa bisanzwe kuko uwasibye wese agaramuhemba. Kuko gusiba ni ibada. Uwasiba ni ibada yujaru alaiha arabihemberwa ariko ahembwa ibihembo nyine byo kuba yakoze ibada yo gusiba.
kuko Allah nagatesha inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah nagatesha agaciro ibikorwa byiza by'abagira neza. Allah arabibahembera subhanahu wa ta'ala. Ariko ntabwo utarangije iminsi 6 na mpaka ukwezi kwa Shawwal kukakurangirira utarayirangiza, ntabwo winjira mu bavuga muri hadithi yani iyo bazahembwa ibihembo bimeze nkaho bamaze umwaka basibye. Al-amru al-thalitha cyangwa se al-mas'ala al-thalitha, yajuzu aidan, biremewe uwasibi iminsi ya 6 mi Shawwal, iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, biremewe gushyiraho niya ku bari basanzwe basiba kuwa mbere no kuwa kane, ugashyiraho niya ebyiri. Kuba wasibye iminsi ya 6 ugashyiraho na niya yuko kuwa mbere nyine hageze, ukabihuriza ku gikorwa kimwe. Niya ebyiri ku gikorwa kimwe nabyo biremewe ku bantu basanzwe basiba kuwa mbere ndetse no kuwa kane. Ujye ushyiraho niya ebyiri, insha Allah Allah guhemba ubugira kabiri. Naho umuntu ufite iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan watangiye kuyishura muri uku kwezi kwa Shawwal, uyuwe ntago byemewe kuri we kuba yavuga ngo ubwo ndi kwishura akanshyiraho na niya yuko ndi gufunga na Shawwal bigendane. Umuntu uri kwishura iminsi yishe mu kwezi kwa Ramadan ntabwo yakongeraho indi niya yindi ibada ya sunna ngo bikunde. Icyo gihe niya iguma ririya nyine yo kuba ari kwishura iriya minsi y'itegeko yishe mu kwezi kwa Ramadan. Ntabwo byakunda yuko wagambira ukugambira kubiri ngo ushyireho niya ebyiri muri uko kwishura kwawe, uvuge ngo nishuye uyu munsi nishe mu kwezi kwa Ramadan ariko nanone nshyizeho n'indi niya yuko na Shawwal bise bigendanirana. Ubwo nabyo byinjiye muri iki gisibo. Oya, ni sunna kuri sunna. Iminsi ya Shawwal biremewe ko ifatanya muri niya, naam, no kuwa mbere no kuwa kane, ya minsi dusanzwe dusiba buri kuwa mbere no kuwa kane. Ariko kuwishura, nongera mbisubiremo, ntabwo we uko kwishura ko yabihurizaho indi niya y'ikindi gikorwa cya 6 Shawwal ngo bikunde. Icyo ngicyo nacyo nizere ko madha gisobanutse. Al-mas'ala al-akhira kubyerekeranye no gusiba iminsi 6 ya Shawwal, nuko iyi minsi 6 hari abantu njye kubona ukabona bayifitemo bid'a, ibihimbano n'ibyaduka bizaniye ma anzalallahu biha min sultan, wareba mu dini ukabibura. Hari abantu ku munsi w'Eid batishima ndetse banishimane n'ababo, naam, ukabona mbese babifashe nk'ibiraho, yego Ramadan irarangiye ariko bya byishimo mu Islam agira kunezerwa nabiwe mu rugo ntibabikore ngo bo Eid yabo ngo ntabwo yari yagera, ngo Eid yabo ngo iba ari uko barangije na 6 ngo iminsi 6 yo guherekeza. Ukabona iminsi 6 yarangira bamaze guherekeza, ukabona nibwo noneho batetse imiceri, amafanta bazanye, amapirawu, inyama batumiye, bahamagaranya bahe na bahehe, ngo noneho ngo twebwe Eid yacu kabisa, noneho ngo tugiye kuyikora ngo kabisa ni sawa ni sawa. Hadhihi bid'atun muhdatha. Iki ni igihimbano. Iyo Eid abantu bizaniye ni igihimbano, ni igihimbano. Gusiba 6 min Shawwal, gusiba iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, la yalzamu, ntabwo bisaba iqamati al-a'yad, yuko hagomba kuba iminsi mikuru abantu bakabyumva nk'ari ibada. La abadan. Umunsi mukuru ni Eid al-Fitr, yarabaye alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Amma Eid yindi abantu bihimbiye benshi mu bantu illa man rahma rabbi, keretse abo ngagirimuwe, abantu bagomba kureka iyi bid'a munkara, ni bid'a mbi abantu bagomba kureka bagakurikira iyo twasibye n'umwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wa la'allana naktafi bihadha alqadar, katugarushira ngaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushoboza akaduha gusiba n'iminsi 6 y'ukwezi kwa Shawwal, ndetse akanatwakirira ibikorwa byacu byiza twakoze mu kwezi kwa Ramadan, yewe akaduha no guhinduka tukarushaho kuba beza birenze uko tumeze mbere y'uko Ramadan yinjira. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayat Hijab Shop tubafitiye imyenda myiza ihebuje, yaba iy'abagabo, iy'abagore ndetse n'iy'abana. Hari kandi sandali nziza zo kwambara ku makanzu y'abagabo, inkweto z'abagore ndetse n'amasakoshi meza cyane. Akarusho rero tubafitiye imibavu myiza cyane ituruka mu gihugu cya Arabia Saudite. Umva inkuru nziza rero,
dufite ubuhanga bwo kukuvangira imibavu uwisize agahumura neza, uciyeho agakebuka. Nyaruka uhahe uberwe. Duherereye Gikondo Nyenyeri kuri Merezi ya 2. Duhamagare kuri 078 04 37 063. Turakwakira na yombi. Berwa na Hayat Hijab Shop, ujyane n'igihe.